Merhaba dostlar. Kun şerifiniz hayırlı olsun arkadaşlar. Bugün cuma ertesi demek efirde Kenny Balaland yayını. Programımızda bugün baldan tatlı dilim rubrikalarımızla bakacağız. Ondan da başka musafirimizni karşılayacağımız ve elbette lügatçıkta yanlış sözlerini öğreneceğimiz. Şimdi ise birinci levhamızla bakmaya teklif edemiz. Merhaba dostlar. Bugünkü desertimiz pek lezzetli ve kolay yapıla. Onu hazırlamak için bizge süt, şokolad, şeker, krahmal, sarı yağ ve birazcık tuz gerek olacak. Hazır desertimizni ise mına böyle dilber bardaklarımızga koyacağız. Başta bir savutka sütümüzün yarısını tökemiz. Ona şeker, yağ ve tuzumuzni koşamız. Karıştırgan son ateşe koyup azıcık kaynatamiz. Endi kalgan sütümüzge krahmalni koşamız, yaxshi etip karıştıramız ve iki süt karışmasını biri-birine tökemiz. Şokoladımızı eridileyimiz ve sıcak karışmağa koşup karıştıramız. Ve elbette hazır desertimizni dilber savuçuklarga koyamiz. Pudingni so'utmaga unutmaymiz. Aş tatlı olsun. Aliye bar kelgeninen menim keyfim pek ko'tarildi. Ya senin? Evet, men de her gün pek yaxshi keyifleniyorum ve hatta küçük bir bayram isteyim. Güzel fikir. Keliniz bayramına bizge musafirimiz getirir. Selam aleyküm, hoş geldin Leyla. Aleyküm selam. Seni stüdyamızda görmege pek memnunmuz. Sağ olunuz. Leyla, sen bizge kaydan geldin? Nasıl mektepte okuyorsun? Я живу в городе Симферополе, учусь в 29-й школе, в 4 классе. Мектепте bilген fenlerin var mı? Да, у меня есть любимые предметы. Это английский, математика и физкультура. Derslerde yarama bağlar algan vakitın var mı? Buna nasıl bakarsın? Да, у меня бывают плохие оценки, я к этому отношусь спокойно. Biz bilemiz sen oyunlarla uğraşasın. Bu hakkında aytıp ber. Я занимаюсь уже танцами почти год. И мне это очень сильно нравится. Sen nasıl oyunlarını beğeniyorsun? Я люблю крымско-татарские танцы, но и в то же время русские, индийские, украинские. Oyunlar ıhtaydık Leyla. Onun için bizge bir oyun göstermeni istedik.
Pek güzel oyun. Aferin sana Leyla. Böyle dülber hareketlerinin bizni de heveslendirdin. Bilем, мен de böyle heveslenip oynamaya başlagan edim. Leyla, sen pek güzel oynarsın. Böyle netice göstermek için haftada kaç gün repetitsiya yapmak gerek? Чтобы научиться таким движениям, надо репетировать 3 раза в неделю. Biz için oyun bu bayram alameti. Sen bu fikirden razısın mı? Да, для меня танцы это тоже праздник. Leyla, oyundan gayrı da merakların var mı? У меня есть увлечение это рисовать. Я очень люблю это делать. Boş vaktini nasıl geçiriyorsun? Я провожу время, закрепляю темы по урокам, гуляю с друзьями и закрепляю свои танцы. Büyük olganda kim olmağı düşünüyorsun? Я хочу стать учителем по физкультуре. Aferin sana Leyla. Senin tanışkanımızga memnun olduk. Мен de memnun oldum. Ebası işlerin kolay gelsin. Sağ olunuz. Aferin Leyla'ga. Pek istedetli kızcık. Hem acayip bir eğlencesi var. Ben oynayarak da etem. Bizim yayında çok eğlenceler var. Bakamız dostlar. Merhaba dostlar. Biz kayda olganımızı bilesiniz mi? Ya sizin köpücüğünüz var mı? O ömürlerinizi dinleyeyim mi? Bu sorularga cevabınız olmasa, ben sizge kino zinatını tanış etmeye teklif ederim. Yok, bu kinoning vaqti değil. Kino bu köpeklerini terbiye adam. Обучаем не собак, мы обучаем владельцев, как правильно со своей собачкой управляться. Это обучение собак послушанию, защитно-караульной службе, поиск людей. То есть очень много направлений есть, которыми мы можем заниматься. Управляемая городская собака. Сидеть, лежать рядом, ко мне, ношение намордника, приучение к выстрелу, отказ взятия корма из чужих рук, прекращение нежелательных действий при запрещающей команде. Это когда хозяин предлагает корм, собачка должна от него отказаться. Вот. Цирковая дрессировка. Трюки, которые собачка может исполнить. Можно. Сидеть. Нельзя. Можно. Хорошо, молодец. Ne aytayım dostlar? Pek acayip zinat. Ya siz kino olmağa isterdiniz mi? Aliye, men bilesizmi, bar eğlencelerinden en çok ayak maşına kezintilerini sevim. Ya yazda böyle gezintini sevmeysin yoksa? Yazda da beğeneyim ama kıştan son ayak maşınını çok bekleyeyim. Biz kızlar için de en yaxşı eğlence bu çiçekler arasında gezmektir. Razım senin. Söz kelime şiir okuyan dostlarımız da aynı böyle ilhamlana galiba. Ana dilim, seni seveyim, seni bileyim. Kırım Tatar balasım, vatanımın meyvasım. Men Kırım'da yaşayım, nimetini aşayım. Denizinde yuvanam, yaldahanda huvanam. Dinle tatlı dilimden, el sözü, er cümlesin. Ne gibi balacıklar, öz dilini öğrensin.
Женке, шымда қылма кел біз аяқ машина кезіндісіні ве чечеклеріні бірлештірейік деп келді. Яғни біз аяқ машиналарда чечеклер арасында кезейік ма? Эбет, бір күн достарымызны топлайық ве бөле бір кезінтіге чықайық. Яқшы фікір, тәтелеріміз де яқынлаша. Бөле кезінті япмаға мүмкін. Эбет, шымда есе луғачық рубрикамызны бақмаға теклеф етем. Балачықлар, мераба! Эфирде Луғачық рубрикасы демек бір қачдаққа девамында біз ана тілі білгілерімізні зенгенлештірежеміз. Егер сіз азыр олсаңыз, башлаймыз! Аяқ машина кезінтісі – велосипедная прогулка. Оюн әрекеті – движение в танце. Байрам аляметі – особенность праздника. Копейчик – собачка. Сой яда джинс – порода. Эмир – приказ. Тербие этмек – воспитывать. Фен – предмет. Ба – оценка. Ве біз білгілерімізні зенгілештірмеге әбде вам етежеміз. Луғачық рубрикамыздан айрылмаңыз, ве ана тілімізні гүзел біліңіз. Аз қалды ұнытайыздық, әлге біз конкурс хақында бір шай айтмадық. Эбет, достар, біз бүгін бар мерсіміне бағышланған әрепма ярышыны елән етеміз. Бұл конкурсқа әркез қошыла біле. Тәфсилетілча есе невбетекі яйынларымызда олacak. Ondan da başka bizim ВКонтакте sayfamızda çalışa. Ona da abone olunuz ve yanımız hakkında öğreniniz. Бүгінге есе екінлейміз. Көрішкенше!